tehnika svođenja ramova je 8-6 i u donjem plodišnom dijelu ćemo zadržati 6 ramova. A zašto, objasnit ćemo kasnije. Ako na ovom prostoru početkom jula počinje da cvjeta zlatošipka, a na njeno cvjetanje se nadovezuje aster, konopljika i barska metica, ove pčele su sebi i ovako sušnoj i lošoj godini uspjele obezbijediti dovoljne količine hrane za zimovanje. Evo, sad ćemo vidjeti kako izgleda gornji plodišni nastavak ove košnice. Evo, vadimo jedan od krajnjih ramova. Ove pčele nisu dobile ni gram ili miligram tečne hrane, niti pogače. I evo, mogu se vidjeti efekti zlatošipke, prije svega zlatošipke, a osim toga tu je i različak, rekao smo konopljika ili u narodu biljka poznata kao biber ili popov biber. Kasnije ćemo to sve fotografijom zabilježiti. Iz ovog gornjeg plodišnog dijela košnice ili ovakve ramove, koliko i imamo, jedan ili dva, ćemo pustiti u nastavak na podici, s tim što ćemo malo da zagrebemo ovaj med, čime bi olakšali pčelama otvaranje i podizanje ovog meda u gornji plodišni nastavak koji će ostati za zimu. I stavit ćemo ovaj ram u centar. A kako je poznato da pčele ne trpe med u centralnom dijelu i nerado prelaze preko njega, to će odmah da ga podižu u gornji dio, u stvari u drugi plodišni nastavak. 2, 4, 6, eto toliko nam je potrebno u donjem plodišnom nastavku ove LR košnice. Kako smo do sada imali uključene i vratače polena, to ćemo ovom prilikom da izvadimo. Evo, ploča vratača ide vani. Sad dobivamo duboku podnicu koja ima određene prednosti tokom zimovanja pčela. Još ćemo malo ovo popraviti, u centralno dio staviti. Vraćamo drugi plodišni dio košnice. Dakle, rekli smo da u ovom gornjem dijelu ostaje 8 ramova. Evo, imamo na ovoj strani dio prazni, pa ćemo to da izradimo. Ovakvi crni ramovi su praktično više neupotrebljivi u proizvodnji na pčelinjacima. Zbog toga ćemo ih odstraniti. 2, 4, 6, 7. Evo ga, 8. ram. Evo, sad ćemo da vidimo šta će nam ostati gore. Evo ga bočno, skoro pun ram sa medom. Prirodni. Znači, bez učešća vještačke hrane. Evo ga, isto takav med. I evo vidimo ovdje leglo koje će izaći za 2 do 3 dana. I vidimo debele vijence meda. A kako
nam je poznato da se pčele u prirodi isključivo vertikalno kreću za hranom, tako ova zajednica neće u jednom momentu doći, koliko god zima potrajala i koliko god bile niske temperature, neće doći u situaciju da bude dva domašaja hrane. Morat ćemo malo da smirimo dimom. Evo, ovo je treći ram koji ostaje u gornjem dijelu, matica iz prošle godine. Evo, ovdje se dobro vidi kako se stvaraju debeli i veliki vijenci u zoni zimišta. Pčelinje klube će biti formirano na ovom dijelu ovdje, tako da će pčele biti u svakom momentu u dodiru sa hranom. Kad zima malo popusti, klube se otpusti, onda će se imati kontakt sa ova dva krajnjaka. Ali dok traju veliki minusi, pčele će uvijek biti u kontaktu sa izuzetno kvalitetnom hranom. Evo vidite ovdje prostor gdje će se formirati zimsko klube. Evo ga, tu je. Evo ovdje vidimo med od zlatošipke, izuzetno kvaliteta, izuzetno pogodan za zimovanje pčela. Evo, može se vidjeti. I u ovom dijelu Posavine, gdje mi pčelarimo, naše pčele redovito zimuju na prirodnoj hrani i u proljeće se razvijaju. Dakle, rijetko kada, osim u situaciji kada trebamo spašavati neku pčelnu zajednicu, intervenišemo sa nekim vidom prehrane. Evo, ovdje imamo već problem spajanja ramova. Čak je i visoka temperatura ove godine doprinijela da su se neki ramovi srozali. Evo, moramo ih izvaditi kompletno. Evo, može se vidjeti kolika je težina bila i koliko je bila visoka temperatura u košnici, da se od težine ramovi praktično srozali. Evo, mi ćemo pokušati to da razdvojimo. Uspjeli smo. Evo, ovaj ram ćemo vratiti nazad. Ovaj koji je deformisan, njega ćemo staviti pored ovo. I tako će ostati dok hrana u proljeće ne bude prenešena. Već ćemo završiti jednu zamjenu. Promijenit ćemo mjesto ovom deformisanom ramu, tako da ćemo ga staviti ovdje. Imamo lijevo dva kuna sa hranom, jedan ćemo postaviti desno, a ovaj ćemo deformisani staviti lijevo. 2, 4, 6, 8 i evo ga sad konačna postavka od 8 ramova. Dakle, imamo 2, 4, 6, 7 ramova sa imamo sa otprilike oko 2 kg meda, računajući onaj ram koji smo pustili u centar. Med toga rama kreće u ove vijence koji su ostavljeni u gornjem dijelu košnice.
tako da ćemo i onako debele vijence dobiti još deblje, a rijetko koje klube tokom zime zauzima svi 10 ramova. Otprilike je to negdje 6, 7 ili 8 najjača zajednica zauzima oko 8 ramova. Dakle, naša zajednica će biti tokom cijele zime u kontaktu sa svih 8 ramova i sa hranom koja se nalazi na svih ovih 8 ramova. Cirkulacija zraka će biti perfektna, tako neće imati vlažnost. A sve ove ramove koje smo izvadili, koji više nisu za upotrebu, ćemo da pretopimo i zamijenimo za novo saće. A tokom proljetnog dijela razvoja ove pčelinje zajednice imamo priliku da pčelama u cilju sprečavanja rojevnog nagona dodamo još po 6 satnih osnova do početka cvjetanja bagrema.